Ikhaya Isambulo is the last stop for all hopeless African people. Here, umuntu omnyama is awakened from a deep sleep and restored to ubuyena. This African indigenous spiritual institution restores abantu bagiti, making them abantu ebantwini, pulling them away from the shadows of shame and bringing them to be the best they can ever be. To prove that, akhona amandla eqiniso kwindlela zethu zomoya esaziphiwa umdali. Lezi zindlela ziphethe inkululeko yomuntu onsundu kanti ziphethe ukukhanya. Esambulweni sibona abantu befakazela ubukho bamandla enkolo yakwantu ngokuthi baphumelele kanti futhi baphinde bakhululeke ngokuholwa yimboni Uzwi Lezwe okunguyena okhethiwe yizidalwa ukuzophilisa eAfrika. Let us take a look. Kuhle masocha kuhle. Kuhle masocha kuhle. Okhulumayo udolo akanxumala uzwide kalanga unkokhela abantu bahlathi isikhophe sibakhona khona. Ula. Ngithi nami ngimelanga lethu ubufakazi. Kodwa ngilethu ubufakazi bokujonja. Ngitshontshile. Ngitshontsha utswayi. Bengakezi la khaya ilanga lesibili ngiza la khaya ngiqale kule viki eliphelile ngesonto ilanga lesithuku siza la lesibili namuhla ngiza la uqale ngesonto kodwa okuhle ngikwenzelwe ile nkonzo lena ingenzela imanga ngoba ngoAugust ngiye ngahlangana nomunye umakhelwane wami wangitshela ngale nkonzo wangitshontshela itswayi ngalisebenzisa ngabamba masotsha ngabamba le imali lezi ezidlalwayo kunama lunch time nama tea time ku better ngabamba 18,000. Hayi kakhulu ngaleso sikhathi awukakafiki erevelation akafiki utswayila la likubambise uma 18,000 kwasuka lapho ngingumuntu obolekisa ngemali kwaba khona umtata nkoloda for 4 years angangibhadali sengimiyekile nami vele senginqamile ukuthi avela ngigasa nginika imali yami sengamukele weza kimi wangitshela ukuthi ucela account yami ufuna ukubisa imali yami wayiletha bekuyimalini imali akade nkolodana bekuyi 3,008 Sosha. Hayibo sosha. Sosha. Umama ukhumbula ukuthi uyaqala ukuza la. Iyezwakala abantu abadala la. Lelutswayi limsebenzele engekafiki la. Ngiyangizwa abantu abadala la. Ungathini mama kubantu abaqala ukuza namhlanje? Ungathini kubo? Ngithi kubantu abaqala ukufika namuhla la. Umuntu ezili wonke angayisoli alalele imithetho yalana alalele insebenzo yalana uzosizakala ngoba mangila ngizizwa ngisekhaya Zulu bekhanya ukhulumile umama uqedile iyezwakala abantu abadala la qhubeleka ke mama ulandelela okunye nokunye kuzawuzenzakalela izwakele mama na khululeka Sizosuka eNorthwest siye eKZN kwigatsha lethu laseNewcastle lapho kunosisi othi yena in the month of May kunyaka ka2022 uye wabhekana nenkinga lapho khona ubethi uma esesikoleni abone kunabantu bemlanda kodwa labantu bafike bame ngemva kwakhe kanti futhi usisi uthi wabhekana nenkinga lapho khona ubephathwa ubuthongo alale eseklasini uthe usisi ngolunye usuku lapho khona afike ekhaya walala uye waba nethongo ebona laba bantu ababemhlasela esesikoleni befika bembhala inombolo abafika futhi bemchazela ukuba yona le nombolo yona azosebenza ngayo Satanism. Kanti futhi usisi uyachaza ukuba bebethi kuzomela ukuthi abulale abantu. Usisi uthi ngosuku olulandelayo wavuka wamchazela umama wakhe ngalo lona leli thongo. Kanti futhi uthi waqaphela ukuthi uma efika esikolweni uthi ezinye ingane bese siqala ukumsaba. Kodwa ngemva ukuthi belokho belandelela insebenzo zesambulo ikhaya lomoya ikakhulukazi amanzi endwangu ebomvu. Usisi uthi le nombolo abeyibona esandleni sakhe beyibhalwe ibona laba bantu ubengasayibona. Kanti futhi kumanje uyazizwa nokuthi emzimbeni usezizwa elula. Uyawabonga amandla kaMfihlakade.